motor ya cuma parkir di pinggiran sini. Tong Plewu numpak jalan. Jalan. Balapan menang guys. Tong Plewu sewa jaran. Kebetulan utang sekarang ya. Warnanya apik ya. Mas. Ibut ke
Yuk kita ikutin. Kita akan menaiki tugu. Setirnya nganggo kok ngene iki, Pak, saiki. Pelabuhannya dipakai. Oh iya. Syarat. Bisa. Ono lebar kecemplung kok, Pak? Ya kapan kae? Jalan. Ono lebar kecemplung kene.
warung Madang sih murah iring ndi, Pak? Kuwi murah. 10.000 itu. Kuwi Yo pecel kok pecel. Kok pecel ini podo. Oh iya. Ayo kae to. Oke ya. Liyane dong-dong teko to. Yang lain pada masih terukupan. Tenan dolan rene ra gelo, seneng atine. Eta panas ya teko. Ada banget guys. Tiga kali putaran 200.000, 200.000, satu kali putaran 80.000. Terus dipatok gampang, rasa kenyang, ditawar harganya.
tuk 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 tuk. Berlomba skibut selonjor bebas. Balapan ke? Yuk. Nah, sabu selonjor bebas nyawang banyu atau nyawang kapal gunung komplit. Ora sabu nak ngono kuwi. Nyawang gunung banyu ibu harus selonjor bebas. Istimewa. Telaga Sarangan. Mas-masih ya tuku kacang ki. Mas-masih tuku kacang. Sadu ini. Kacang. Mangan kacang, delok banyu, nonton kapal. Ngeyup nang sarowet ngene iki. Wah, berasa dulu. Ombak ejen. Mau dijambeng-jambeng ke mas-mase. Ke Pak Supire. Pertama di sini numpak skribut nih pas nang Kalimantan Barat. Mau jalur Kumupeng go kapal abang ke. Dono ke. Terus tekan gondrojokan kono wae. Ngubengi puntukan nang tengah kuwi banyu. Kene iki balik nang kandang meneh hutan. Enggak wong dodol ngene. Ini dodol sate barang, kacang.